mu kitongore cyo by'ubuhinzi cyaretseraho ko yarushirira ko manunga abahinzi b'omwani ababarire bahabwa okugezaho okureba ngo bayongera amutindo g'omwani ekirayongereye aha misharuro yabo hamwe n'akatari. So abantu bona bina amataka make kandi barukwenda ku rugomboro n'ikirunye ngo bahinge omwani. Ebi bigambirwe Kabarebe nabo rukora n'ekitongore cya Naro National Agricultural Research Organization aha mukoro gwo kushemesa abahingi omuri Kyakategere Sanga Sub County Kiruhura District. We suppose kuba guri intercropped with bananas or else watching a space gutani nkoko gwamaze gwakuzire you can put beans bina nutrients ni byamba omwani okuraji mwanyitegereza. So coffee berries nereta kushanga oli yasingira omwani nimwe harimo umuhogo nimwe harimo bitakuri nimwe harimo mutumba nimwe harimo nanka na buri kimwe cyone kingwa akitira omwani no mwata oshanga omwata ni kuyiko mu maguru. So coffee berries no bawagihereza umuhanda wo kutaho omwani gwawe. How can we control coffee berries? Nabothi hashoborire kuba mu bahinzi b'omwani batwire n'abahabisibwa ahambe bozomwani kandi ekireserwe kizubu. Ora kugira ati nyowe nyine omwani ninguguza nyine 910 ogwendo mukome itwe abakugushohoza 910 seedlings zawe niza kuba ready omukwezi kwa 8 ati iwe maza gade no wagihire nkahi kuza kubyara omwana ogo kayisa 910 itwe takushohize kuhereza because kutwashohize 1 up to 7 twa releasing seedlings ezo UCD yazitwara yazhereza abantu basimba maza gardens mama je kusimba maza gardens batanga kuroninga bakuyumisiri yabo kamuze cyari munakora bakutiyeko mu nasare kureka ikitushabangu etuyambemu harihembazi minje erya katare etashirire ugenda ogora nicho plant yo nkamaniwa ukigitomwani gumana dura kuhinduka gumana kureba. So government kwe kutuyamba mebazi erya katare etashirire bizimazima abantu bayo bakaganyura mu cyango nihanga. Kabirisa Enoka hormodu farmer kandi umuhinzi w'omwani mu Kyakategera ashoborera government ebaterire imhanda nko kutabahinsa hamagombora abari kuhika byaro ekiriyo nikibongera mu muhimbo. Ekirungi cya government eji ikakiriza abahinzi abateka amagombora nabwo n'umuhinzi wanje bambeti yabaho agizire kizuba yarwazise nabose bamweta nabose kurwo mu Rusanga gombora bwenu wanyegesize bingi abena ikamwana gwanje mpaburagira tkoroti haza na hurebe haburobye uko kwika arengoruru kureba ngo amagomboraga gahinga omwani nangwa na nyabushozi yona kutwara hamwe reka mbahije sagamasa agumuru kuguza shiringi emitware 5 bakagihaha bakagatwara nyihanga bakigashita nyihanga bakagaguza entumo mwakimanyireke icyumukireke Pahura nangwa n'ubu ugahereza neighbor Cyarikunda Aren horukura abahingi sabacura district ayegekiriro rubanja abantu batari kwejumbiro mishomo ya government ngwano bakurete mbandama ombyo buhingisa. Fine haro extension workers abatari active ningasha batafine kandi abantu nabwe ntwaye torchiko baparisha moto dana peru kubaho ekushana norchiko baye to muhingisa habwenzi dana peru kuijaha neba nekera dana ya twati wa korkarchi. Honorable Wilson Karenge uryo munyishengero wa Nyabushozi ashabira bari kushomesa okugumana batware mishomeje habyaro tutari kugumana bashomesizo mu office ari kugira ngo iki ntiza kuyamba abantu baburijo okujejombiramo ahabo kuba umushomo gwo kuhinga no kurisa tugushemeye ko hano kuzahagombora nothing gushemeye kwa guri ugo rutoke guzo mu rutoke cyo nanyenda kwabura ba extension workers abantu kubarabe batizere mu rukiko rw'ubetirimo iwe gendo ronde mu umurka gumwe champions abo twakweta champions kwarari yo rutoke zayosho message ikintu kukikorwa nari gendo kore nawe barebe cyenkonka kandi rutoke rwine ntaniso no rwananka baza kwijaho no basho. Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga.